Арпад, пристапот на вашата репрезентација, начинот на кој што влеговте во мечот, потсети како да е продолжение од финалето против Данска. Супер одбрана, неколку изворедни ваши интервенции како вовед во мечот и дали тука беше скршен отпорот на ентузијазмот на Македонија? Dobro, nama je bila prva utakmica posle svetskog prvenstva i kad igra svetski prvak, svako hoće da dobije svetskog prvaka i znali smo da ovdje dolazimo na jedan teren vruć, sa publikom, dobrom i Makedonija mislim da je pokazala zadnje 2-3 godine da ima stvarno dobar kvalitet i na svakom prvenstvu i još kad dođeš tu znali smo da će biti teško. Ušli smo, došli smo malo sa strahom i sve. Zato smo i ovako dobro igrali, ja mislim, zato što ako bi bili opušteni da smo svjetski prvaci pa lako ćemo, ja mislim da ne bi izašao ovako dobro. Ja mislim da kao rezultat nije realan, jer između dve reprezentacije nema toliko razlike kad igraš ovdje u Makedoniji, a ipak smo imali sreće, ja mislim da 2-3 igrača se povredila, i Kiro i ne znam nekako još, i tako da ostali su bez dosta glavnih igrača i tako smo uspjeli da dođemo do ovog rezultata. Знам дека имате прекрасен однос со нашиот Кирил Лазаров, бевте соиграчи, сега сте ривали, но се уште контактирате, се слушате. Збордва како го гледате вие Кирил Лазаров како спортист и како личност, пред се како личност, со оглед на тоа што како спортист сите го знаеме? Sa Kirom sam imao sreće da igram u Mađarskoj, u Vespremu, pa onda u Atletico u Madridu. Pa čuj, jedan od retkih igrača koji, ja mislim da mogu da spomenim sa Stefansonom, jer ja mislim da za reprezentaciju isto važnost ima kao što je Stefanson vodio islandsku reprezentaciju, isto Kiro u ovoj reprezentaciji, na klubskom nivou je isto, u svakom klubu je najvažniji igrač i ja mislim da to dolazi zato što je jedan od najvećih profesionalaca koga sam video i ko ima danas u rukometu i uvijek želje pobjede, titule i to ga vuče i ja mislim da će još puno godina igrati zato što uvijek ima želje za bolje. Последно прашање, сега играте меѓу себе Барселона против Атлетико во Лигата на шампионите. Веројатно таму во Мадрид се прашуваат како ќе изгледаше овој двомеч ако Арпад беше на голот на мадридски Атлетико. Сега по половина година од вашето заминување од Мадрид, можете ли да ни откриете дали ова е вистинскиот потек и кои беа причините што се разделивте со Атлетико за Барселона? Pa 8 godina sam bio u tom klubu i dosta teško kad si jako puno godina u jednom klubu dođeti malo da napraviš promjenu, jel tako, i malo kad puno vremena se provediš u jednom klubu, malo i padaš psihički, kao već si domaćin i ne daš 100%, ja mislim da je došlo vreme do promjene i Atletico isto imao malo financijske probleme, da otpusti skuplje igrače, tako da ja mislim da meni je došla ova promjena dosta dobro. Jako mi je žao zato što sa ovim momcima sam živio 8 godina s nekim, tako da nikad nije lako to. A dobro, sad sam s druge strane u Barsi, borimo se, sad ćemo 4 vikenda igrati za redom sa Atletikom. Igrat ćemo 2 Liga prvaka, pa Copa del Rey, kup kraja, to je tako. I poslije imamo prvenstvo, to 4 nedjelje. Biće nam jako teško, jer Atletico stvarno ima jednu dobru, odličnu ekipu. Bilo im je jako teško na početku zato što dosta novih igrača je došlo i to treba sklopiti. A svaki mjesec igraju bolje i bolje, tako da bit će pravi utakmice, ja mislim, ove 4.